Parego chithira maigone jakwa muchari beba nini ontobu moibubo kuoneka kumira kirengono chiana ba kuri na mundu mogwetokya baba inge bana babe na ndi uturo ibuonekete ku bagaruriria yukurenge na bachoka skuru ana baba bathomaga na bao kenda na bakura bare akwina mami bao na kugeria kubebania na munyangia ntorene mwandiki wetu Antito Mutugi kare ari na gichunchi kya muthia kya rugonoro mwanya mundu ni ukya MCA Gacheri Muthurura ni mwerekeri wa skuru eji ya Rebanini bari na twana kaingia ritwirokia ni mwarong'ino wa mauja mapema na nkurukia gitwira kiroto kiawe no kaonere namba chiana babari na mau chikiongerekana baingi baono kabakurira maturene akiuga kwithira mwana wa mwari munini akugia euna kwewa mwana itiku mwakanya kwithira ari muntu munene na kwa mwana ujo na bati guchoka skuru kuthoma migambo ere ithirite kigwatwa mbaru ne ndisi Suaimenti South Mary Mwangi Meru twina teenage mothers baba ingi muno na tona ana babu babati kwa wa second chance bombe gutuma iroto biao bikinyanira na kumenyenya some of the children they are very innocent and bakoni ndio tedio but I really like celebrating my girls because they have chosen to keep life. I know there are so many of them barambuga baero ana na bomba kuga bate menyera ana bau kuna nde baba bombe tego bena choice to preserve life, then we should not punish them for making that choice. They had a choice to terminate the pregnancies but they chose to keep their children. Kupata mtoto ukiwa na hiyo miaka si kumaanisha kwamba wewe umekuwa mama. You are still a child and you deserve to go back to school. Kurukia MCA Gacheri na tarete thina iria gukurukira kiri skuru eje ni ati ni mtu kiumbe na kowete amukagira uteithio kuma kiri thirikari na na baba ingi bao baumite nje iti guchumba na ni bendaga irio biao bia kuri wamwe na ana bao na kinya na pes kana ndaipa ni untu ana baraba ingi bao ni banini akiuga untu bone bobo mone arabo bethagira bakirigira antu bao endi bobo ega kubatetheria ko tutira twina ini facilitation kana uteithio kuma ki thirikari nonga we wishers bomba kuja gutetheria kuri arimu ana bau benda kuria ko ana bakaria na tona to tukaria ko we ni challenge imwe kumba kubareta kubekira the program na bamubara bejagaja ni ana very needy ntiko meaniki gitumi tugaga poverty na teenage pregnancy. If they are not sisters, they are cousins. Lakini mbuga urine sisters. MCA Gacheri na taritura bomba kwithira bakithomithia na baba rina na bao akiuga bokagira rukire bakaithuranira gwita kirasi na bakathuranira na bao kenda bakabaikia ndikirere aja skuru eje na bo bageta kirasi ne kuthoma na ndiria bageta bureki ndo beta gutwekeria na bao kwithira bakibachenchia na kinyacha kinyatha mugwanja ni beta ko batwekire na kwithira kinya bakibarumirio ndio bakethira bagichoka kirasi ne kaire na bone bubu ethagira bore wethire bwao ushari athamba ya mwana we akamwikena ndendekia aramenya irawa ara mwana uga gwatagwa thenya cia kinya ageta gonkia mwana wake muchenjia na kimukundi ushuru kana kira gya kuria na lunch ou na wageta kirasini kwa ni ndekia yao irenge nyerero mwana kendo baguta kuthoma no nturere ingi ndekia ingi tutatuna shade outside aciari bamenya iro na kenda bomba guta ngugi na tutugwata ana kenda muciari uomba kutha kithomaga kuma kirute rwa thirikari DCC Mary Mwangi na ugita na rita mukana kirinda kakana kurubara bomba kwithira baingirite ana baskuru bethire bakibarekeria ni untoro kagwatikana etagarira kiwatho ni rerito. Unajua kwa nyumba yako ama girlfriend yako ni mtoto na hauko sure, labda ulimuoa na hukujua kwamba yeye hajafikisha miaka, tafadhali patia yeye fare arudi nyumbani kwao turudishe shule.
huyo sio bibi yako, you are defiling. Rudisha, patia yeye fare arudi kwa mama yake ama baba yake, akuje kwa maofisi turudishe shule, otherwise utafungwa maisha because of that defilement. Mudiene DCC Mwangina atarete atethenire bakurukagira kirigamba ana banini barabethite bagitumika kiwendo ni ati aciari bao no kabaithanagia ni untu batikwenda mantu yuja menyekana maturene, akiuga aciari barabetikagira kuthingata mitaratara matagareja marito ne jathagiro ja kijukwa, na akiuga bamwe barume ni bethete bakithekwa nkurukia miaka 30. They are very uncooperative. Wanakuwa kwamba unajua lazima kwamba waende wapeleke mtoto hospitali afanyiwe medical assessment, alafu police station to fill the P3 forms, then from there then the police will start pursuing the perpetrator, lakini along the way unapata there is no cooperation. Hiyo imekuwa challenge kwetu. Ile cases ambazo there has been cooperation, the judiciary has helped us a lot na wamefungwa for over 30 years. Kiripotera Ndito Shawero riakwa rietwa ni Mutuge Kare.